Voin hi July ni somni pakhat sang ni somni le paruk ani. Israel hian Lebanon atangin sipaite ala chuak don ta emni. Ngenia hei hi indo na lian zok athlen ma a in bo seina le indo na lian zok atana a in po cha lok na zok. Khovel mi chu Middle East lama afuthup maya. America le Iran in kara boruak asang sauto hle. Chuti lai mekin Israel marlam haramria chuan thil lian tak athleng mek bok. Khatam tak hnuaia avei khatnan Israel sipaite chuan United States ruahmanna hnuaia Lebanon chimlam mun then khata chuan an sipaite hnungtol turin ma an lameka thuchwa siam nual to ma se ataka thil thleng ero ala danglam te chiam lawani tol chung mi te chuan danglam na mu turam lo thu an soya he indo na hian eng thil nge thleng chia kan soidon ani kan chiar chun zom ma in he video ilo la like lo ani chuan khonga in min lo like sakla hype po min lo pek sak ram don ya hetiang video news ingai thlak fo theinan subscribe button khalo matla notification bell kha min lo on sak bok don nia United States chuan thuchwa siamin Lebanon sipaite chu Lebanon chimlam khaw pathum frown srifa le zotar al gharbi hmuna ven himna hna an thok don ti apuanga hei hi America malak na le ruahmanna hnuaia Israel le Lebanon ten inremna an siam pilot program masaber ani Israel chuan heng pilot area pakhata hian sipaite tranhmun asiam remdona Lebanon sipaite Lebanese Armed Force te chu mo phurna lak tir don ani ma se Israel hian chiang takin thil pakhat asoitel chu an mani ron be tu le thil poi thleng theilaka in ven himna le Israel sipaite ven himnan be le theina dan anei tlat don ani ti hi ani Washington chuan he pilot project hi June ni somni paruka inremna zi ani nuwa malakna masaberani thu asoya Israel sipaite inhnuhdawk mek le Lebanon sipaite inzar phardan chu uluk takin an thlir zui rengdon ti asoi bok ma se he inremna hian thil fel lo le hriat thiam ngai lian tak awma chu enge ni Israel sipaite hi engtika nge a inhnuhdawk felang ti huntiam awm lo lai tak hi ani Israel thunei tu te chuan chiang takin an soya an sipaite chu an mani veng him tura an ruat security zone chunga hian Hezbollah firfiakte an ral thom lak sak an ni ma lo chuan an om reng don ani an ti he thil hi a thlen mel bok si lova chuwang tak chuan Lebanon mi poite po an ngai ala tha thei lo ani heng pilot program man tan tura ruat hi tol chung thunei tu te chuan engma ala danglam lo thu an soya ven himna lama mi thiam te chuan Lebanon sipaite hi an duangin an lain zar phar theilo achan chu Israel sipaite hi an om mek na mun atang hian an lain hnukdawk lo tlatani an ti chuwang chuan khovel ma a diplomat te in biak na hi ropui hle ma se ataka thil thleng ero chu akwalen thil kaldan hriat thiam a har sa hle ani he indo na boruak so sang taka hian Israel hian in nga na thu le ngai dan thar aron nei ta a October ni sari a tol thanara thlak tak athlen atanga ni hni na Israel throi tu te chuan Middle East mel mang hi kan thlak danglam don ani ti in thutiam an siam ani kha chu an thutiam chu an hlen tarenga Middle East a anin beidan kalphung le in beina thlen dan chu an thlak danglam ta hlok ani Israel Prime Minister chuan heti hian asoya kanram ven himna kalphung hi abul thut atangin kan thlak danglam ani mel matelaka lo thonna te kan hnol to a kanram ria firfiak pol an om kan phal to lo kan then amram teram chunga kanram ven himna tur buffer zones kan siam to ani Gaza bulhnaya le Gaza chunga te Lebanon bulhnaya le Lebanon chunga te Syria chunga Golan heita te kanram ri le a chevel ven himna tur kalphung tuna chon adanglam to ani hi mani in vena tur le andikna atanga malakna righteous defense ani Israel hi Middle East a chuan democracy ding om chunania aram chevela hian Israel noi bautum ram le firfiak polin an hol vel ani karlim ta khan Israel Prime Minister chuan IDF 10 Israel chung le pona hlo tlinna ropui tak an chan chu an chuang le a ma se Israel sipaite inhnuhdawk thu hi he in benakal zela thil thleng pakhat ve mai ani thil thleng pe mo deuh mai chu Washington a in biak na le rural na sangkal mek hi ani America khovel ram ropui le dikna hum hal tulian ber hian he indona mola hian mun pe mo tak aran lo a Lebanon President Joseph Aoun chu United States a azin mek lai ani a hei hi a president ni chungin atana in biak na pe mo ber ani nge yang White House a US President Donald Trump a mu ma in President Aoun hian US Secretary of State Marco Rubio ne na tangin thlop na thatak adonga
Rubio hian Washington in Beirut Lebanon khopui laka an thil be sei chu chiang takin asoi chu kani Rubio chuan fiakkel kolin heti hian asoya Lebanon mabak atan le Lebanon tana thil thaber chu sarkar thale rin thlak anaram pum thunun theitu sarkar nei hi ani Lebanon boina lian ber chu sarkar pomnilo mania ral thum chelek thin pol iran atanga ral thum sumle pai hmanga buina dong tu anom hi ani hengmi da hian chung thil chu hmangin firfiak takin thil an ti thina abik takin Israel marlama mi puite beinan an hmang thin he boina hi awm chung chuan Lebanon hian mona tak tak anei ngai lawang chuwangin engtin nge Hezbollah hi inhnuaia engtin nge thlak thengang Hezbollah hi hnea an ai o sarkar chak tak anram chunga ral thom keng thei sarkarin adin hi angai ani tichuan Lebanon ven himna chu Lebanon sipaite kota awmanga an mi puite tana mason na thlen theitu sarkar an nei don ani heng athu soi hi thil ni na diktak le rorel na diktak ani America chuan amo phurna le thu nei na hmangin Middle East a firfiak polte chetla chu ti top turin thei top achua meka US State Department po in hetho hi ron thlopin President Aoun-a Lebanon thu nei na laklet atum na te Hezbollah firfiak polte ral thom le anin khorna hmunti siat atum na te le Israel ne na US ruahmanna hnuaia inrem na ti hlotling tura ahmalak na te chu afak hle ani America le Israel hi tangrualin khovel remna le monna daltu Iran firfiakte hi noi bautumin thei top an chu mek ani Washington hian Beirut chu Hezbollah thu nei na ti top turin norna sa hlema se Lebanon thu nei na le mithiam te chuan he inremna hian Israel po in ti tur anei ve thauti an soya US Ambassador Louis Ed Gabriel chuan Israel hian inremna tura ruat pilot zones atang hian an sipaite kirtir masa in entirna tha an siamangai ni ati asoidan chuan Israel sipaite an inhnuhdawk Lebanon mipui tlan chemekte anina an kirle thei chuan chuan President Aoun-a dinhmun atichak anga Hezbollah po inremna pom turin anor thei phadon ani atibok Israel tana thil harsa tak mai chu hei hi ani kum tam tak chung Hezbollah in Israel ram chunga civil mi tero wataka an ka a an tha hnuwa engtin nge mani mi puite himna ngai peimo mm2 sarkar chuan fiana om masalwa asipaite alak chuang ngutang Israel hi mani in ngai tua chop mania ding tlatram ania an sipaite hi mi puite veng him tu righteous shield dikna hmanga himna an nia Hezbollah angin mi pui hmanga inven an ching velo chuwang chon Israel hian security zone hi anvona thul tlatani Washington President Aoun-a zintrumin thildang pakhat soilan ani boka chu Lebanon chunga hian Syria sipaite hi melma beitura man thei anni empty hi ani President Trump hian ama chuan Syria hian Hezbollah hi Israelin abai ain beita zok se a hneang tin alo sei to thina mase hengai dan hi President Aoun chuan Marco Rubio nena anin biakna ahnol fi thla ani Beirut US Ambassador Louis Michel Isa soidanin Rubio po hian Lebanon chunga Syria sipaite lu hi thiltang kai lo le thalo tak ani ti apom puyani hei hi America hroi to terem hriat na le fingtaka thil an thlir thiam zia tilang tu ani Syria dictator rorel na hnuaia omle Iran nena tangkopte chu Lebanon chunga lutiran ni chuan boina azwal don chau ani ti chuan President Aoun-a Donald Trump nen a in hmumek na hian ama hian thil hupur omle poimo tak ain ngatani Washington chuan President Aoun hi Lebanon sarkar ti chak turle inremna thu ti hlotling turle zoizoya Hezbollah thu neina ti kiamnan a thopui berani thu alantir mek ani heng khovel indona thleng sang te hian ataka monna nget a thlen theido nem ti hi zona alani rengani khovel ram lian pani America le Israel ten ruahmanna declare tha an siam meka mase chu firfiak polte hian an pompui ve do nem ti hi ala hriat lawani indona kan thlir hian thil thleng mek hi chanchin tharnaran mei anilo ti kan hu thawang hei hi sakhoi nepna le namzia in bena ania dikna le zalen na ngai na turam Israel le America ten mason na le monna an zon line ado zonga ma la thin firfiak le aral thom select thin tu te chuan chiatna le thina an thlen rengani he inremna pilot zones te Washington na in biak na te hi voina thil thleng mei anilawa nakin zel thlenga Middle East mel hmang hril tu ani nena chu chakna hmang chawa dun thei ani ti hi khovel ngai dan ania Israel sipaite dinhmun khaw tak le America in mashroi tu nina diktak aron chel le hian monna hi in biak na dokan atang maya piang thei anilawa ral thom le dikna chak tak nena ven himangai ani ti atilang chiang hle firfiakte hi ngai dam emo thlemlung oichi anilo be le tan ngai ni Hezbollah in Lebanon mi puite athunun hi titopa zalena thlen tur hian thutlukna hoisen le ral thom chak angai ani Israel hian ami puite himnan
chel takin ma ala zel dona America hian chu dikna chu a thlop tlat dona ni hei hi Middle East thu thar chu ani khovel indona le boina te kan thlir hian ring tu te tan chuan lalpa Isu Krista a chau thamon na fam kim awm ti min hriat tira khovel ram te ropui na le thunei na te chu anralanga ma se pathian ram le athu chu ading kum khwa dona ni Jerusalem a remna athlen na turin itong tryang u tin hengram boile beidong takte hne na hian pathian hmangai na le Krista a remna chuan ro arel theinan itong try pui bokang u heng indo thu thang te hi hun kan nei tlem to zia tar lang tu an nia kan thlarau nun bu sai thar thewang u